Tahtayı pamuk setayı üzerine tapamı pamukdan. Antari şaroit خوبای گفته بعدا شنیدیم گنده پشیمانیم ای کدایی کورم Hocama yürümektim. Vakti hocam yürümektim. Tecrübe mi olmadı? ҳамаи ин нидои имдодхоҳонаи кӯдакони хурдсоле ҳастанд ки дур аз тарбия ва меҳру муҳаббати волидайн аз таҳсилоти муассисаи таълимӣ дар канор мондаву дар муҳити тангу тира бо зарби чӯб ба таълимоти ғайрирасмии динӣ фаро гирифта шуданд. кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе зимни амалисозии чорабиниҳои оперативӣ як далели таълимоти ғайрирасмии диниро ошкор намуданд. ҳамчун гумонбар шаҳрванд Асламов Абдулло Болтаевич соли таваллудаш 1978 сокини ноҳияи Вахши вилояти Хатлон дастгир карда шуд. номбурда манзили истиқоматии шаҳрванд Ҳайдарова Низорамо воқеъ дар кӯчаи Садриддин Айниро ҳар моҳ бар ивази 10,000 сомонӣ ба иҷора гирифта дар ин айёми рушди босуръати илм дар муҳити тангу тира дар як утоқи хурд 13 кӯдакро мавриди азобу шиканҷа қарор дода ба таълимоти ғайрирасмӣ фаро гирифтааст. аз назаргузаронӣ манзили зисти кӯдакон собит намуд ки ин макон ниҳоят дар ҳолати вазнини ғайрисанитарӣ қарор дошта бӯи ғализ, норасоии ҳавои тоза, рахти хоби парешону чиркин, либосҳои ношуставу дигар омилҳо боиси пайдошавии ҳар гуна бемориҳои сироятӣ гардидааст ки осори захми он дар бадани ҳамаи кӯдакон баръало намоёнанд. гарчанде соҳибхона шаҳрванд Ҳайдарова Низорамо аз ҳама ин ҳолати ҳузнангез ба хубӣ огаҳӣ дошт, вале маҳз бо мақсади ба даст овардани манфиати молиявӣ ба он чашм пӯшида, на ин ки ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ иттилоъ надод. ҳамзамон барои ташкили чунин як манзараи мудҳиш ба Асламов Абдулло шароит фароҳам сохтааст. таҳлил ва санҷишҳои мақомоти милитсияи пойтахт собит намуданд ки Асламов Абдулло дар асл дорои маълумоти миёна буда донишҳои диниро дар назди бародараш омӯхтааст. номбурда собиқаи доғдоркунандаи ҷиноятӣ дошта соли 2014 ҳангоми эмомхатиби масҷиди ба номи Абубакри Сиддиқи ноҳияи Вахш буданд, барои муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашадор аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дастгир гардида, тибқи талаботи моддаи 200 кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб шудааст. соли 2014 охири сол ба моддаи 200 қисми 1 яъне истеъмолкунандаи афён ба даст гардидам. ҳамин шаҳри Душанбе омадем, ҳамин ҷоро дарёфт кардем барои кӯкартиянтӣ. дига ҳамин бачаҳоро аз Қуръон таълимшон будем. ҳамон пуле ки метаванд баъзешон 3000 метаванд, онҳоро харҷи ҳамин махориҷи хона ва квартирапулӣ месупорем. дар ягон миқдори бомона боз ҳам дар зиндагимон масраф мекунем. азбас ки берун намебироянд, кӯча намебироянд, ба хотири оне ки мардум набинанд, гуфта ҳамин корро кардем. бо вуҷуди чунин гузаштаи ҷиноятӣ, Асламов Абдулло худро дар байни мардум ҳамчун шахси донишманди дин муаррифӣ намуда ба фаъолияти ғайриқонунии таълимоти динӣ машғул гардидааст. қобили зикр аст ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ба таълиму тарбия ва донишҳои мукаммал фаро гирифтани шаҳрвандон тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шуданд. махсусан донишкадаи исломии Тоҷикистон боргоҳест ки ҳамагон метавонанд дар муҳити солим ба омӯзиши аҳкоми шариат ва дигар донишҳо машғул шаванд. вале мушоҳидаи чунин манзараҳо гувоҳи онанд ки волидайни ин наврасон баръало ҳуқуқҳои кӯдакони хурдсолро поймол намуда, масъулияти худро канор гузошта, фарзандонро аз таҳсил дар муассисаи таълимӣ дур намуда, ба таълимоти шахсе вогузор намуданд ки ӯ худ ба кирдорҳои ҷиноятӣ машғул аст. Асламов Абдулло аз волидайни ин кӯдакон бар замми таъминоти моддӣ ҳамзамон ҳар моҳ аз 3 то 4 ҳазор сомонӣ маблағ мегирифтааст.
این کودکان در برابر دور ماندن از تعلیمات حتمی مکتبی، گشت و گذار در هوای تازه، اینچنین از امکانیت ملاقات با والدین خویش نیز محرومند. ضمن پرسش معین گردید که اکثریت این کودکان از 3 تا 8 ماه والدین خود را ندیدند و به آغوش گرم و مهربانی والدین قرار دارند. آره تلفن شگیرون کرد، گفت که قطعه تاوشتون گپ زنیم، پشک پوشیده بودیم، پشکای نو گپ زدیم، چی تایی میگفتیم سازم نغزم، تایی میگفتیم چی صدکه نکبدیم نگفتیم. خونه بسیار چرکین، مسلمبت، مایده نون، همه چیز خونه بسیاری بد بوی داد، بسیار گشنه بودیم. همون افلاسی ما صد کشیدیم پامون همه جامون، بعد توالت ها رو هم خودمون میشکیدیم، همه جا رو وانه ها رو خودمون میشکیدیم. وقتی که قطعه تمگه میزدم بچه ها میدیدم نمیتونستم، گفته که من چی صد کردم، خیلی چیزا نمیتونستم، گفته که من میزنم و میترسیدم که یکی چی استادم جنگ بکنه. بعد اتم قطعه که میزدم خیلی گفتم میام هم خونه با پشیمان نشیدم، چی من نگفتم. هم خیلی بعد اومدگیم در پشیمان شدم، گفتم چی من اومدم. در این مدت 5 ماه ما فقط پسرم قطعی بچم قطعی با تلفن گپ میزدیم، دیگه خیلی ایپش دیدگی نبودیم. وقتی که میگفتیم خبر بگیریم زنگ میزدیم، خوری میگفت که مقصد زیق میشود، چی در کار نیستیم. ما گرچه که دوی میخواستیم که خبر بگیریم یا که بریمش یکم روز بیست خونه ده مایلش ببینیم، یاد کردیم، مثال یاد میکردیم. بعدی که اینجا اومدیم فهمیدیم شرایطای ایجاره بسیار شرایطای حالتای بد بوده. این کودک صدکه همش صدکه شدگیان، همه کودکو همه خورد و خوراک همش در حالتی بد، به حد افلاس، به حد شیرکین. ما همیشه زورا نمیدونستیم. وقتی که این کارمندا آوردنشون همیشه شب ما را دعوت کردن، همیشه اومدیم یکم بار دیدیم که چی صدکه شده، یا را بو میزده، میگن مقصد همیشه زو آشکار شد. دیگه خیلی تصور میکردیم، خیلی فکر نداشتیم که مقصد این صدکه شده یا که بگیم که گشنه میموندیان. پرسیدم میگه 2 هفته شده بازی نکردم. در نتیجه چنین مناسبت کودکان به بیماری‌های گوناگون سرایتی، ضعیفی جسمانی و عقب‌مانی رشد ذهنی گرفتار شدند. این رفتار بی‌مسئولیتانه والدین باعث پایمال گردیدن حقوق‌های کودکان گردیده می‌تواند به سرنوشت آنها ضرر جبران ناپذیر رساند. همزمان ضمن سنجش معین گردید که اسلموف عبدالله در برابر 13 نفر کودکان شهروندان همزمان 4 کودک خود را نیز از تحصیل در مؤسسه تعلیمی دور نموده است که حتی بعضی از این کودکان خواندن و نوشتن را نمی‌دانند. آدم میشه که اگر پخته‌تر نمی‌کرد، بعد یگان خمشک را دستم بعد با خمشک خطی برای چی کردن دستش تا یک پشت میزن. هر کدامش 3000 تومان پرداخت میکردم. یعنی یوسف جان فرزند من که الحال باید صنف 2 برود، مکتب نمی رود، نوشته و خوانده نمیتواند. محمد جان که باید صنف 5 برود، نه مکتب نرفته است، نه خوانده است، نمیتونه خواندن، کرت نمیدونه و خوانده و نوشته نمیتونه. ما از همین کردار خود صدقاً پشیمانیم و با دیگه پدر و مادرها توصیه میتیم که فرزندان خود را از مکتب، از تعلیمات نگیرند تا اینکه مثل این فرزندای ما بی‌سواد نمانند. وابسته به حالت‌های مذکور نسبت اسلموف عبدالله برای عذاب و شکنجه کودکان طبق طلبات ماده 117 و مانع تحصیل شدن با ماده 164 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده و در حبس پیشکی قرار دارد. اینچنین نسبت 9 نفر والدین نورسان با ماده 164 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده های جنایتی آغاز گردیده مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد. این حادثه بار دیگر ثابت می‌سازد که بی‌طرفی و بی‌پروایی نسبت به تعلیم و تربیت فرزندان می‌تواند عاقبت‌های خطرناک داشته باشد. حفظ حقوق، سلامتی و رشد همه‌جانبه کودکان وظیفه مقدس هر یک پدر و مادر و تمام جامعه به شمار می‌رود. هیچگاه فراموش نباید کرد که آینده سالم جامعه از تربیت درست نسل نورس آغاز می‌گردد.